Today we're in the Santa Margherita area enjoying the beautiful water. The colors are so blue. It's so clean. I love coming here. It's like a paradise. This place for me is the best place in the world. Et je viens de Cannes, je suis en week-end avec ma chérie. Vous devez venir ici parce que c'est un endroit juste fabuleux, c'est paradisiaque. La mer est incroyable, les gens sont gentils, il y a la meilleure nourriture du monde. Merci l'Italie, merci beaucoup, c'est génial. Eccoci qua nella Baba Beach di Santa Margherita Ligure, dove si possono portare i nostri bambini pelosi. Nella nostra bella Liguria siamo fortunati anche qua.